Minumnya Mahameru, ini dari mangga kaweni, kiwi, lime, sama bunga telang. Bismillah, suruput. Refreshing banget. Wow, satenya beneran ngebul ini. Ini bawahnya apa, Mbak? Arang, oh arang asli. Nasi kendil, nah sate. Oh, udah sama kendil-kendil. Arang balado. Ini rawon guys, wow. Enak gak? Banget. Terus sapi apa ya? Sapi kecap lah menurutnya. Sapi kampung. Wow, aku rendang itik crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, flavorful, so rich and grateful. Enak banget guys. Apa tuh Kak? Tahu telur kayak tofu pancake ya. Ya Allah, ini enak pisan guys. The level up of rendang sesuai dengan price-nya ya, harganya. Wow, lihat juicy. Ini daripada nasi padang, kesini aja enak. Lebih enak rendang ini guys daripada nasi padang. Kayak barendo. Oh my god, why? Very yummy. Udah kamu aja mau nanti biar Sampai oh my god guys. Emang the best ini rempah biso.